Ahena mukana kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Hey. Yeah, of course, namhleta ka helala hi masipala Gagash na Benny Mayengani the president. So ka siku ra muntlha, of course, ra the 4th of May, ni fika ni scroll ka account ya Gagash, as you can see. Halo fika ni scroll, fika ni kuma ke hey maka ya fika tsala this post le. Aku ariyeng ki game yi fikiseni na le tihonyini, as you can see. So fika hi pfulela swona ka hayi Gagash is now officially captured. That's it, is captured. Mangkotini Gagash. Yo, a hi tshembe yena. Yeah, Gagash walo, as we can see, umbukeni Benny Mayengani the president. Already I endlin video show na to can refer sa kunene. So last time Gagash Africa kombisa ku Sgodas was captured loko Africa abuka Benny Mayengani over Mr Post, because Benny Mayengani ka kombisa ku yena anga buku na tun'wana artist ku nga Mr Post man kumena. So swa hi hlamarisa sweswo because na yena Gagash ka birthday celebration ya yena the 27th of May le Kara launch ya buka Benny Mayengani, and Benny Mayengani swi toka anga buku na Mr Post. So swi loko sweswo Gagash is captured unless if yena ta fika ku mandlela yo make sure na Mr Post i kona le ka event. So at the making of this video confirm that Gagash is now officially captured. So okay, nang ta suppose le henhla of zihlamarisa ku why are captured. Le henhla I Khalanga Productions, Khalanga is Baloyi or Matebul. So I won na ku swi ta hela kwini mara vanhu va Xikwembu ka sponsor hi Khalanga va ka Baloyi. Na khalwa na artist ku ri uma ku ya ka Baloyi. A boheka ku ya xavelela, a nga na option yin'wana ku hi swi vonini vanhu le peace na Benny the president le Malamulele stadium ya lena picture, as you can see kwala ni vula leswona already swi leswiwa hi sweswo. And then la henhla of course hi tlhe hi vona fika tsala ku yi fikise na le tihonyini. Of course le tihonyini vula na ni ka tshinya vantshwa, i tshinya vantshwa i ni twela ngopfu tshinya vantshwa i to swi yini mara i ri yini tshinya vantshwa sweswi mara vanhu va ozi artist leyi a swi tikombi na ku i lwela yona yi kuma na Gagash se njhani i sale handle. They have made the peace. I ri yini sweswi mara we can't shy away from mhaka yo Gagash is now captured na yena. So sweswi lo yimela ku vona ku Mr Post i ta dibuka na. Loko Mr Post a nga dibuki, leswi of course nga na 99% yo a nga dibuki, Gagash is captured na yena. Swi jike yena a chingela Sgodas xi ta hleka ngo Sgodas. I can't wait for Sgodas ka xi n'wi rhunga strong hi ta hi thidisa video ya Sgodas loko u chinga, of course. Loko mi landzela ku channel a mi swi tiva ku already a hi swi tiva ku Benny Mayengani ya ku bukwini ka birthday celebration ya Gagash. Hikona ni mi kombise na screenshot lexi a swi ni le hina ni Ngembe wa Marimba loyi a kha a endlela event organizer ya kona, as you can see kwalano. I'm not sure if yona boss or event organizer na mi ta yi byela, as you can see a va kombisini kwalano. Mo swi kwalano a hi vula leswona ku va ta kha va buka Benny Mayengani ka event leyi nga ta va kha yi hosta hi mani hi Gagash. So a ni vula ngopfu swona already ku Gagash a boheka ku endla leswi because wa swi tiva ku Khalanga swo boha va buka Benny Mayengani in future, because I Khalanga Baloyi u Baloyi a swi ta ku yini mara loko ri amukeza mi subscribe banda kombela mi klika subscribe.